Dobrodošli na Everyday Channel. Ja sam Black Glory i danas je sa mnom Hifikus. Možda ste ga već vidjeli na Lolu, možda niste, nema veze. Bolje da niste. Pokušali smo već napraviti jedan vlog, ali smo bili prepijani i nismo znali upaliti svjetlo. Na mom mobitelu. I uglavnom se deremo, ništa se ne vidi i mi pijemo, tako da valjda će ovog puta biti bolje. Inače, on je moj drinking buddy. Danas isprobavam Irish Cider Bulmers, Nema. a on je na Guinnessu. Cheers. Guinness. Slonča. Uglavnom, došla sam ga posjetit, pošto se preselio u Džohadu. To je nekih 4,5 sata od Korka vožnje busom. Džohada. Ne znam, nisu me razumjeli ljudi u Korku kad sam tražila bus, pa vjerovatno krivo izgovaram, no nebitno. Koga boli? Došla si, je tako? Došla sam. Malo smo se prošetali gradom, vidjeli čega ima, čega nema, šta se ovdje radi. Kakve su kuće? Kućice su zakon, jeftine, mali gradić. To straži. Što tebi se ispadaju ti rukama? Cijelo vrijeme lete neke stvari, ovuda koji. Potrebno sve ko građa. Ja nisam. Ptice nas napadaju. To ti kako mašaš rukama sve nešto je leti van. Prvo kemijska sa neki kamenčići tamo je. Baterija mi je prazna. No. Zapali pravu cigaru. No, moja baterija je prazna. Nemam ni punjač sa sobom. Pičkali vam materina, više. Sad to kamenje počelo padati. Da, evo te. Više ni kiša ne pada. Da, to sam zaboravio reći. U Džohedi ti ne pada kiša, ovdje pada kamenje. Vidim. Me nešto pizdi po glavi. Da je. Pričali smo malo o Lolu i o promjenama koje su se desile. Nismo igrali već pun kurac. Jej. Nismo dugo igrali jer nemamo dobar internet. I trenutno su ovo dvoje Silver 2. Jo, nemoj, molite, dosta o tome. Niko ne želi biti Silver, tako ni mi. Sljedeće godine Goldovi, nema. Pa ove godine smo Goldovi, samo da Kad, molim te? nabavimo internet. Jebe nas internet. Jebeš ti internet, ja hoću prvo stan. Nemamo stan, nemamo internet dobar, ne možemo igrat. Sjebani smo. Evo te nisam ni vidio jebene promjene na Lolu, nisam imao šansu probat promjene. Znam, Urf je došao. Ne jebi, ne, moj Urf. Urf je došao. Čekaj, jel ostaje? Ne, pa na kratko. Pičkali materina, Urf je došao. Znači, hoćeš im ispričati šta se desilo? Znači, Lorena je skoro zakasnila na bus, to je zakasnila na jednu vrstu busa. Sada čekamo drugu vrstu busa i nadamo se da će taj bus se odvesti u pravom smjeru. Znači, zadnji bus mi je prošao, tako reći, pred nosom. 10 minuta prije. 10 minuta prije i jebi ga, lik nam govori možete naći drugi bus, ali na drugoj strani grada. Pa ćemo vidjeti šta će od toga biti. Sad ćemo vidjeti. Bus bi trebao biti ovdje. Samo što nije točan je, a brate... Ali ga još nema. Tamo stoji neki lik i govori da bus ide do airporta. Hoće li mu vjerovati? Vidjet ćemo.